Hamren a hitia long town chairman beren tisu ame thang asai cheklem kredet pen ajok hitia long kamen thu kamen oi hitia dong arai ke do atum kaningri hangjo Ake hai kes e Samson terona hinpen morning tipia lama puthak pherang ke me ke phapon Karbi Anglong pen nongnam kache thangklong lake West Karbi Anglong district Hamren helo Ladakh hithi kimi hithi bando lalong ni hithi ke paklar ji aphan ke si pen artpu ki pipon lake inot thekser ser abang phu beren tiso aphan si hithi ke langchari ji aphan arpu pilo sita me beren tiso ke rat atum kaningri alam the arjulong ledet athema hithia long ason kachojor atum aning kanwang arniwang ta chuningri lo kithu ki oi war ethapu sita me nilitum kidok kelak arat kachuningri alam theke arjulong le pusi herang ke thengno ningje pon lapen ke arniwang karko karphek mate kapang theratuma phanta nongnam pipedet pen ajoksi klem pledet lo pusi haladak hithia long pulat kachubia tumpen nangche thandun lapen hithia long town chairman beren tisoke ahem plang o puamat ali chipathe oisi kam cheklem ledet lo nilitum hithia long ke doa tumsi kithu kemen oi angnim ingnim nang arelo lapen hithia long borbabu mon kram sata hithia long ke ter ker theklong lo sita me theklong le ason ben mandet lapen rat atum kachuningri alam the arjulong le ben ason paimandet lasi lapuson abang phua phansi arpu pi bomlang pulote hamren apir theke rat atum kithu kamen oi ingnim nang bomlang pusi halada karat atum pen ningje pon rinti to tangte pherangkia thengno kaningje alam the arjupon sina News Report Public TV Karbi Anglong Hamren ahi khilong si kulat chubiluma nanglemen koson no de tangte la nangli dokan are nangli kulat are long la an kamen thugan em oinali ko puson se tu thek lo nili kening je bomlo la dake kanen tu kanen oi ke bari non apar ke nili tumta dukan ke doknya noni bang wedat po kanili pula he same bang praya bang wedat ke nai lamba arji dode det ason lamam ola son lo da ka dok we hichi tum kichubi tum an dame kanan thugan em oipen se kai ke dame kangnim nang lobo angin nang da town committee lo di karang chairman da do di bor babu da do ta chiklem nang we di klem bidada son man dalu tima theklong tang lok stame ni ge anikane klem pelang aprang dak si dulu lang oke jora tukan ada bang tukan sido pulo masih dem puong masih berharapan si dulu masih non ke kapre chicken sudah lo manon ke ada tidak dulu itu sadeng sido nona tang ke adi na kui si dulu nona market dober lang kita ini cuma phanta punya kang hosana yutura nang rape kosa si di kana tuniri ibloje ini puji pu bangga leng therong lu pusita me ini tum tuniri dun lo sta bang nang rap rede pulote pulang ini cuma phante rong su phante adora be kalima ini tum tuniri dun pulote nami tuke lamni de thek rong asu atok asu pusini tu phana bom mati masini tu me tu dun ta hayu de tuju ka so masi ini lama adora be delo maka chong da sumat ko an si du bok tu dun bok rem dun bok tu dun bok lu du an chalo la hichi lom ke dam ke bang la towar long ta min ruta to long ta ne pena ana ke wak do haklo MLA hem ke dam towar ana ke wak do la bang so pathang na li tum pilo pui ni tum nang ga non ta hak pen je than dak mai mu ni tum phong pa me da ma towara hinta ni tum ke de long an ta be non la dak umni ke de long along an ta hedi non bari kha po si non ke long li ke tha arbi nikreng ho ke longi thoke ke barikha husi longi tho age non ke barikha por longi thopo age barikha hut ari ar ipong ke sakle pe sa wo sende ke projok si hen ki dam dam ni ke hok kan ki thanda ni de to pak ke dale asini kita dukan to ko da fulo po ke dama ju bang ta dukan pen hem ki dam po asi sende ki projok si hen ki dam bom lo achente nalimen bang ko pilene ini men ye ko ri perang hok lo chalo lo KSA Samson terona hinpen pherang ke me ke phapon pherang ke me ke phapon nang kok alam theke non malom ka chithang plup muning tipi borengang hoya men pen tangka ke chu ena puthaksi lam the paklang pon morning tipi nutwet
phanle ki pon chot nang ji kali bang solong komatni kachirap do kok ta thek lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council la hin pen kalite sit pinangji special investigation team kenang sot pulute CBI CID PC retardip nangji la pen bi pon nangji busi Samson Tero na hin pen lam the jai pon voreng ang hoy men pen ki dukila ka tangka vi ka chong si baposi morning tipia phan kinep kang nang pon lo isi manghu me alam theke oson si ki duk dat atum le inu dalong lak ke patangka ki longun po ki duk ka tangka tong chong sip ma ki plang tangka si kang sip Samson Teron pen lam the paklang pon la pen voreng ang hoy laki kinam nang ji hormu kali imethang ki thek a joine pen si long nang ji voreng amen pen tangka ki en la pen voreng ang hoy tangka pen kinam atuma phanta nep ingnang thai nang ji sodak pen lam the jaipon kalite ifrang ke wang jilang ke Karbi Anglong Autonomous Council ke voreng ang hoy kinam adin pusi matha rongpo lasi council la hemarlo sitami retardip nang ji pusi pherang ke thengno lam the paklang pon news desk report public TV Karbi Anglong तो अवार साइके पेड लोंग दिया फांसी काउंसिल बांगे किकिम लो लासी पिनिया बांके ला सोहा लाहाया मुनि तुम बांके जहा कामुनि तुम माथा बांगे काउंसिल लोंग कमानी पैसा पिलो पुरे साकुरी लोंग पुका माथा तुमगे लगे चोकचे लापेन तुमके क्राइम लो ला तुम ता लासी तुम हता नेप नहीं हाला की पीवे का तुम फान माने हाला मीडिया लोंग का चिपीवे ने 10 लाख पिया लो पुआ मुनि दा बांगा फांसता में निला मुनि चिनि देता न्यूज़ लोंग से के हाला फांता किने ना केनांग सो अथेला पुसन की पिया मुनि तुम दोला अंगला पेलासो साकुरी के नाम बांके चोकचे लगे क्राइम कैसे तुम्हारी तुम पुलो साकुरी के नाम हरमु लगे के ठेक पेंसी के लॉन्ग नहीं हरमु लसो पोसी नॉन अजब ज्यादा साकुरी आन से तमेले तुम्हारा के इंटरव्यू पेंदांग लोग सोना सोनी तुम ला चिपे पास दुन देती के साकुरी लॉन्ग ले पोसी ला के नाम पेन तंका की पिताब को मन मा के दो तुम्हारा पुलिस तुम पेन रिटार लिपसी इंगनांग लाप नहीं जी अथेला तुम हेलो के चोकचे ला तुम तके चोकचे दो सी नॉन बांके की पिया तुम तालो ला पेन हाला के पोन तुम फांता नॉन मासी तुम इन्वेस्टिगेशन करी पेन सिला तुम फान akang sai pidunang ji lapen nona teng polotang te damde sita punang kok lo je Karbi Anglong Autonomous Council along alam siklang de lopot Karbi Anglong Autonomous Council ar lo sita me nona bangke investigation kuri na ji te council alam sik klang lo posi council ar lo komani officer tum solong a hand duma komani CMM tuma hat duma la so putha ke lage council long ta prabjin pen la bangke dakma investigation kuri ni la sila ke thom hormu bang prabjit pen radang no piklang nang po lalo pelutang te tum Karbi chalia song tum pen Karbi Anglong Autonomous Council non kachari bom tim tum mesen puni tum pudunji kedam tang ke ong dong ani pen di phuarong so pilang inut pherang ke klembang phu me thanga chora pok aphan ke chok ka che theng pen chenglok ason adu kang hoi kilit pik pen a joksi apiso bang di phuarong so pia thana along lam hoi pidam delo apiso alam the pen ateng pulote asam along NB Satellite News Channel along si pherang ke klem dun pusi chini dam pherang ke klem bang phwa men lake Samir Bhoya alangli apiso aso tumhan chetheng chechok pik anum apiso bang apinan aphan bang alo sopen kido kedam rap chelang dono dak ong amasi apiso abang apinan aphan chorju pondelo hala bang soar ni pen ke an sosesi kachenek kahilo abisi kilit thupik ajok puthot thana along lamhoi pidam sunang koklo Samir Bhoya alangli Muslim amunesi Hindu ka cekrong amen binong ke no small hok apiso aso atumaphan abisi ka chenek ke theng ke chok kachicha kon e pensi puthot kedam tang ni phai krip pi arni sai jok je pen raikom sai khia tumalong pate bogdam nang koklo lason ateng pensi difu press club atum pen chelang si case number 52 23 S 419 468 471 467 506 SP case number 23 U case number 498 adharana ateng pen si hem kang sam along an thapdam nang koklo lapen difu press club chingwai chingsai pen chekroi sar si pherang ke pen ta sorpon prolo an chotta kalilang ajat an news channel along ta claim dun long lelo pusi cheparai pondelo news desk report public TV Karbi Anglong আজি কিছুদিন পূর্বে ডিফু আরক্ষীয়ে সমীর ভূঞা বলি স্বপ্নবাহী ভুয়া সাংবাদিক এজনক গ্রেপ্তার করেছিল তেওঁ গ্রেপ্তার করার কারণ হল তেওঁৰ পরিবাৰৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেখেতক
আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। ইয়াৰোপৰি এই সমীৰ ভূঞা বোলা সাংবাদিকজনে 2খন আধাৰ কাৰ্ড আৰু 2খন ভোটাৰ ID ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যিটো আইনমতে দণ্ডনীয়। গতিকে এনেদৰে ভুৱা সাংবাদিক ছদ্মবেশী সাংবাদিকক আমি ডিফু প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা আৰু ডিফু সংবাদ জগতৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই দিছোঁ। কাৰণ এই মানুহজনে সংবাদ মাধ্যমক কলুষিত কৰিছে, বদনাম কৰিছে। গতিকে এনে মানুহ সংবাদ জগতত থকাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। ইয়াৰোপৰি কাৰ্বি আংলঙত যিমান সংবাদ গোষ্ঠী আছে, যিমান প্ৰিণ্ট মিডিয়া আছে, যিমান পৰ্টেল, যিমান ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আছে, সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ যে তেওঁক কোনো হাউচতে, কোনো মিডিয়া হাউচতে যাতে তেওঁক নলয়। ইয়াৰোপৰি অসমৰ আন সংবাদ মাধ্যম আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়া সকলোতে তেওঁক নল'বলৈ আমি ডিফু প্ৰেছ ক্লাবৰ হৈ আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে এনে মানুহ আমাৰ এই সংবাদ জগতখনত থাকিব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম বা প্ৰকৃত পৰিচয় বেলেগ, কিন্তু সমীৰ ভূঞা তেওঁ এটা ছদ্মনাম। এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? এই ঘটনাটোক মই অতি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁ ডিমাপুৰত থাকোঁতে নজমুল হক বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়ে, কিন্তু ডিফুলৈ আহিলেই সমীৰ ভূঞা বুলি তেওঁ নিজকে দাবী কৰে। গতিকে এইটো ভাল কথা হোৱা নাই। গতিকে সংবাদ মাধ্যমতো তেওঁৰ স্থান কোনো নাই। গতিকে আমি সংবাদ জগতৰ পৰা তেওঁক বৰ্জন কৰিছোঁ, বয়কট কৰিছোঁ, আৰু সকলো মানুহেই তেওঁক বৰ্জন কৰক। নভেদজং তাৰমানে পাতমালং সমীৰ ভূঞা কমনি দেফান ডিফু পুলিচ তুম ইনাং চেকলো কাংনাং চেক আথেকেলা পুহেলো আলাংলি আহেমাসর আলাংলি ফান কেস পিলো আমরা আলাংলি ফান বেগ জবলো সিতা লাসলা মপু থাংনি তুম কিনিং যেই পুবেলা পুহেলো আলাংলি সমীর ভূঞা বমনি ডিমাপুর কে দুহকে নজমুল হক কুসি আমেন চেক্রং সিতা ডিফু আংদেরকে সমীর ভূঞা কুসি কে চেক্রং এলা আঞ্চ তাকানিলা আলাংলি আধার কার্ডটা পাগনি ইউজ দেলো লাপেন ভোটার ID টা পাগনি ইউজ দেলো ইপা গামেন লং গামেন কে নজমুল ভূঞা আকু ইসিয়া আপা ভোটার ID লং আমেন কে দুকে সমীর ভূঞা জুলাসন লাসন 2 নম্বরিয়া মনিত দাদা জার্নালিস্ট পুচে ক্রংসি ফেরাগে পুচে ক্রংসি কারমেন লং বাংলো সিতা আলাংলি কিছু ক্লেম কি চক চিয়া জয়নি ডিফু পুলিশ উনতা নেট নাংলো লাপেন হু gelong bengceng no lasi laso muni phan nohok portal non electronic channel no print media no lahai long ke pon page je phanil tum pherangkia hin pen kadu we pherangki tum han chuni ring lo lan parta kali kapeng long an parta kali asam long situ print media portal channel along anta alang ni phanki pon page je phanti nil tum patini long athe alang li anti national akam si claim lo athe aadhar card ta pagni use de lo voter card voter ID ta pagni use de lo la single tum dipu press la pa hin pen alang hi phan condemn iglo la pen alang hi tum phan alang hi phan madu ta serap tum de di phan chune re iglo kaki sasong atu pen ke cheng si bang phua me kapadupon kakis hampang asong pen ke cheng sia mi thang asai hem mate difu CPIML asai hem along bang phua me kapadupon aru ni phai ing ko rasir ke parni kakis Karbi Anglong Center Committee atumpen difu mi thang asai hem along bang phua me paman pon bang so me long sai ka chuti ke ara phan kang thur pon jialam apu thak chingki che than pon la pen forest atuma hemarit kavedet pen forest arija balong ki do pen kang thur pon ke chok che pusi jongpon lapen kakis pen ahoy lama putha give and take abang che don dun thekhe athe hem prek le hangnon EMCM le nangma non ilong rile aviti kupusi hem prek ke hang po pusi kakis ame phu pen ningje pon lasi ke wang jia che cloni phai pliar ni kakis pen mukhro la pen muthade kumri damji pusi che parai pon difu pen kirip duna berta Rostom Hanse News Report Public TV Karbi Anglong
Karbi Anglong Central Committee kakis ain pen nili ningkan kwan pen lonis tame nili cisong mono kakis mane Karbi Anglong araratum penangan munitum kacini ni dota hai te bon se tame kakis mane Karbi Anglong Kisan Shramik Sabha Samiti pusi pacini dakno lasi nili tumke Karbi Anglong men cethan nam lote chongda chotiki chopiju araratum pusi nili tum mangke songta haula so hut pensi sengpom delo ningkan kwan prang ne pensi nili tum lamang so sengpom det pen non an nilitum ang bongolom penangana kang luga son si dolo te bon sita nona na bang ke nilitum ako anso se kache song ponjia panabang Karbi Anglong araratum kidu kela aratum chongda chotiki araratum apan kang thur ponjia phansi nilitum chisik ponno lasi nilitum dipu mate da Karbi Anglong kaki Central Committee hin pen nilitum penang anasona kemang pondo kiwang gilangan ni sitame nilitum anso se nilitum asan asan kache song ponji do olang cethan et unde aport kadure penajane lapen non amad nilitum malong penangan Karbi Anglong Karbi araratum kiduk kisong hemri tabe lapen kechokpi chutiki chotika thayanda kavia joine pen non penang ana dimalong ke forest along le he long sitame ke chongdat dam ke choklem dam lahai hanso tharmit kado kabe chutikia puta long sitame penangana forest ma bangke arona teng ben kachini nam dia san dado 2006 aningkan pen apur kimo parliament along jitu kache parai dam tang a ek samoka forest ek samoka aron kachichini lone chini nene thanga notification ave pin bensi kisumana long bangke pidam dak titi lahaya puthak sitame niletum kaki saron benke chesong ponang kokji athema niltum kache song ponang ye mane kidu kila arat roman kang thur ponji koson lo koson si ke paprang ponji laso puthak bangsi niltum non important and ponji masinon nili la analam theban nili ningje lo apor ka dure jane la pen news atum afan sitame nili choropar piglo alang litum afan sitame nili tum afan la alam ke jailong la pen ke than ponlong por alang litum afan da surya kardom pajir pensi nili lam thela an pejut poni ko kardom